makeria madoria mukoragwo magitwarithia meri one kuringana na murugamiriri kana munini wa mutongoria wa gikundi kia gicugwa-ini na kiria kioikaine ta Kenya Maritime Authority uri yoikaine ta Luxima kiuga ni njira imwe ya gutigirira ati andu aria mukoragwo magitabania mihang'o ino magena ugi makeria ni gukorwo makihurana nginyanagia na makumbi hindi iria mari wira-ini wao. Sasa nchi kuna nafasi nyingi ambazo zinapatikana kule, lakini si nafasi tu ambazo zitaweza kupatikana, ni nafasi ambazo zitapatikana kama mambo yetu ya training, mambo yetu ya certificates, mambo yetu ya wale vijana pia ambao wakiingia kwenye meli wanafanya kazi kwa ujasiri, wanafanya kazi vizuri, wanaweza kujitengezea jina. Watu ambao walikuwa wameajiriwa kutoka Kenya kwenda kwenye meli kufanya kazi hawakuwa wengi, na Kenya hapo ya nchi ambayo imejipatia jukumu kama serikali kufuatilia kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi kwenye meli. Si nchi nyingi zinafanya hivyo. Angalia watu wengi wawekezaji wale walio na meli, wale ambao wanataka watu wa kufanya kazi kwenye meli wamekuwa nchi moja ambayo imejitolea sana kwa mambo ya training na certification. Anapewa vyeti awe amefuzu kutoka shule ambayo inatambulika na amefunzwa ile syllabus ambayo tunaijua, tumeitambua, na kisha tumepeleka ile report kule International Maritime Organization na wameikubali kwamba mambo ambayo tunafanya yanalingana na ile STCW code, na kwa hivyo tunaweka kwenye whitelist, na kuweka kwenye whitelist inamaanisha kwamba vyeti vyetu vinatambulika duniani nzima na inaweza kutumika kwenye meli yoyote ambayo inaenda nchi za nje. Aya, tukithina mbere na tena tugithina mbere ni atena kio gikundi